دست بکی دیرو بدم و حیات روی مای بیروشی ابتی بشناخ خداوند لبر خدایه لهمبر ظلم و زورداری لهمبر نحقیه لهمبر موافقه کوه جنک آزاد جیانک آزاد جوابک آزاد و ایدئولوژی بگواره لبر خودتن برخداری خداوند ده شخص زیلان ده ده شخص سما ده ده شخص ریحافال الملی شهید دنده ببیرتن سبب اساسی ام دبینن ده چپر دن حوال ما شهید کمن جبوکو تسلیمات قبول نکن جبوکو گلی خواب نکبه بن باندورا دجمن یاجی تسلیم نبن خواب فدا دکن چما بحضرن شهید جن خواب فدا کرن جبو چه نجبو خواب جبوکو اما کجن آزاد جیان بکن جبوکو اما کجن خطا من كفتني قبول نكن خطا تسليماتي قبول نكن جبوكو زاروك ما جواك ما جيانك آزاد وبرمت جيان بكن خوف هدا دكن هو قال زانبه الجن بطيبة زانبه ونكن سري خال همبر مرابن ونكن دنگي خابلن بكن إيدي قرأت هم مش فرد دابن لنزاني بو وحال جنك شهيد بكبه حجنك لهمبر دجمن سري خارقا وبامك جن جيان آزادي ناج تسليمات را نال جج قرقلي را دنگي خود تمبلت با دجمن جيت ترسل روجانا جي جن تين هدا كرتن ام دبينن بحزانا زيلانا دتشابر دانا يعني براستي روشانا كاچما خورتما قالما وبيرما جي جبو سلوك خا جبو آغا خا جان خابدن و خوینا خابدن جبو امجي وجي وحميكس بكرد خا بعرب خا بفكرة نتوي سلوكتي أمي بعبدرا جيانكي سربست آزاد جيان بكن والساوي أساسي أم دبي شهيد نامري جن جيانا آزادي جن جيانا آزادي برزيلا زينب كراجي شركة إيران مهتاخ بريبوني حاميا بروحي بقدانا ويا مصر بدون سوزية ويا بأن وسكرتنا مصر إسلامك أجر سكنا كسكي يا الغربري نرخان بريادارية ك لبوري جمهوري خبان Eğer iyi ödemiş, iş ruhi anda başlığında evet şimdi bazen iştahlı için bu dünyada yapan iş aldı. O yüzden lazım bir şey başlığında çocuklar bir şey daha bu bir kader kendi kanun ve bazı yemek gerçekleştiriyor. نحن مثلا بيتك يمكن تسوي راس يأشكال كان بيمسير نخوازي شيء عم يجينا تسأل نعم ببرح شيء ما عم بيجينا يعني بالبلاد نبعش بلاد نعم يكون كده نبعي وسيلة شيء وبخمسار زين بكارة بناخد يدوش هالشيء أن لديش كسيد المعرض شيء دراسية يكون أكثر من عشان وقت في الآخر. هبال دمه مراد به شهادت براستی پر بواته دمه انسان بحثا جیانک آزاد جیانک برومته که هلبت بدل نویه هبه هلبت تکوشین
برخدانی تشتی هری باها اکو خودکه پیدای گلکی جبو جیانک آزاد جیانا دوری آزادی جیانک به واتای جیانک به معنای اجبرگو سرکا بگو آزادی نه حسان آزادی حسان با هر بطرونهی او بریوانا خانه شاوتان شهید زیلان شربانه سال که بیاوانو جنت خاندوان بی دمالبتک ام ببین یعنی دمالبتک متوسط بیانه ام ببین دملی جباگ متوسط بی شهید زیلان لهمبر ذهنیتا گبنشو سیستمه هایی انظمت شوفینی نوک هبی دمه دبینه جن تهمیش تبه رولا جن نامینه ده هندنی سال که دا خوکر دکه دمه شهید زینان هیست که خطریک مثل سروکه لبداره دبه جبو حس کرنه مش جیانه را جبرگو ام ببین چولاکی به هوانا نوک یعنی نوک چولاکی عادی او ام ببین وقت نه ببورینن دبه جنه که خوکش جنه که خانتحار کرد او کسی که خانتحار کرد کسی به هوانت ما اکو به عملیات بیدایی چه کرنه شهید زیران گو ازش مرنه جیانه با افرینه نامه از گشته که سروک را دبه حس کرنا من و گریدانه من به فکر و فلسفه سروک من و به گلی اکو دجمن حرتم به طیبت جم حرتم روبرو حتی رو جمعیرو راستی لیدانه کشتنه قرکرنه ده جبینو ما بدور خستی جبو شهیدید حزیرانه جميع بتبين شهيدات حزيرانه برخدانية كرن تاكوشير كرن خابات كرن حتى رويهرو أولد ماجي سر و خاطه دمشن بريكي فلسفي سروك أوبو أم جيشتن به أسته هفون نوزوتا هفوني ما أورين مارو وی تشتی آچخ بکه و سر برخدانی و تاکوشینی و خباتی بیاد ده هندر هولد ما هول زیلان و هولد گنده تاكوشيني كرنا خبطي كرنا حتى وجشتم في أسطين. الحياة الحرة هي الحياة ذات المعنى والحياة البعيدة عن الحرية، لا توجد فيها أي قيمة معنوية، فالذي يزيد جمالية الحياة هي الإصرار على الحياة الحرة. إن شهر حزيران يعتبر رمز للشهيدات الفدائيات الخالدات، حيث تغير منحى التاريخ بعد العمليات الفدائية التي قامت بها كل من الشهيدات زيلان وسمايوجا. وتاريخ حركة المرأة حافل بهذه الأسماء والمقاومات التي سطرت بدمائهن أروع صفحات البطولة والإيباء، ووضعت الأسس لتطوير نظام الحياة الحرة ومبدأ المرأة الحرة، وهذا ما جعله ميراثا يتكرر. ففي اليوم الحالي هناك من يخطو على خطاهن ويعيد التاريخ من جديد،